Ka Office Deputy Commissioner West Giant Hills Rengkat Kejinga Trilang Kita Trikam Sorkar Beper ke District Kila Penlong Yaka Buyers and Sellers Meet Haka Santrik Haduk Nyotrik Nokpra Hamadan Jeri Selencut Waku Jowai Yaka Nika Buyers and Sellers Meet Balai Sngi Lenter La Plie dau MLA ke Jowai Bat Chairman Kamuda Bat Wailadmiki Shylla Haka Jinga Donlang Deputy Commissioner West Giant Hills District Bat BS Soklia IS Nalor Kiwe Uba Wailadmiki Shylla haka jingkran ula perto ya kasin jam baka office UDC kalashim ban penlong ya ka buyers and sellers meet ka balong shibenta ban kentiu ya ki marep jongki nong rep ka district bat kalong ru kum karensan ban penslur ya ki samla wat kam wat jam ka district ban yo jing hikai na kum kini kilat kilenti Ulah penslur ya ki nong rep ki bai shimbenta ha ki ni kerensan ban yasam ya ki jingmut ki betmai bat ban long paralok bat ki nong thet nong pen ki bawan jengo ha ki dukan nestol ki jongki nalor kata ulah penslur ru ya ki samla bakin shim kabu ya ki lat ki lenti ki baka sorkar ka ailing baki skim baper bat ban perkhat ban seng ya la ka jong ka kam Deputy Commissioner ba BS Soklia IS Ula ong kini kejingan kenduk langka temu ban yarap yaki nong rep na keleng ke distrik bat kejela ban ya sam jingmut bat ban yo jing hikai na iwei pa iwei da ke bak mi lenti ba kini kejingan kenduk langkan yarap yaki nong rep ban penbun ya kejing penmi mar rep haki por ban wan Uba FB Basan Additional Deputy Commissioner bat Project Director DRDA Jowai Ula ong ba kini kejingan langka balai sngi kalong kum kalat yaki nong rep bat ki self help group SHG ban peni ya ki marrep ki tiar kitar ki jongki hakini ki laisngi la don shispa arpo tuli ki stol ne dukan baper babu ya ki marrep kum ki jhur ki so ki sintiu ki skun ki marba mardi kum juru ki jingshna bat ki jing than kiti bat ki jain ki nem nalor ki we ki marrep mariang kani to ke platform yaki ne ba ini wadat nganang ye chema kat tu kat ningut ku stalls dang onggi Senyau si ikat ni betok ke dang mencua ke government jo ya ke I cikite ki expo caitai cikivi tawan ki state cikivi tawan ki tau tangkat ni MD kam gini ki kenja exhibition ni ki expo I hai tu por teng na ketudan hi ke jing ye chimenta yong I ka expo de yo I u pen he ye kam yong I de yo I pendap penkot ye jing em kam yong I ngar pada ku em store woro ni Pilam tok mana wan pi wan li chom bi dukan install gi yong pi pila un gelen how em bi jar go feel gi yong pi kam tam bi lok pi wan gi gi thau to em go jing ya kali para pi ho padi pha ta dai ti he patho padi thum boys bo ite ari pi met sang ru compact pi gi gi ka man le di ni ru compact to em bi ka te ka marketing skill to uti bi dukan upen ni uthung uchna rani Nei ba tu kan debut penmi la dam ye iu dai mentoi kita ile pikat gale. Tengah yo sia si o yo Meghalaya cibat man MM go lai stol. Itu binong chong dai tu de tang klam na yo lot chuntum na chong ge postol. Tengah na jo wan bi chai ni ko wan bi yo dai. Yo lut ki tiar yo pi kwa bi man wan nei ni entok ip yang ai ni tiar yo nga to tu. Jangan ngajo warok ketek kwa pi. Tanai te dau kam gi nong dai nga api le pi man da wan gi lok chibet. Snya ba khut ki. Petit mit. Ong pai I go nei te. I ini penmi nga la kate snem nga dale ai ni kam. Kini to gi tiar gi we penmi. Ini to ite jing mentoi le the pi ai ni. Tengah api le pi to pi hak MP ya kate ke marketing skill le. Di snya komen okhanai pi ke West Giant Hills District. Tok ke distrik ke waklan tam wa Plie ya ka PMEGP scheme na po ke Industries Department. Kani ke scheme to ko yarap langba na sorkar wo yarap ya pi ya ka te ka jing yarap la sedang pi ye kam la jong. Ye wani jaki business ko ap sedang ye pi ulai office yang ke DCIC hai tai ha po mi mentru. Ki yarap pi langba kani ke PMEGP yo yarap pi la kwa bi chuna dukan kwa pi homestay kwa pi penmi kita gi business jar gi lanyo kwa pi de kwa pi penhe ki ye gi yarap ye pi tenai te daw ong yo sar katte to nei te daw nga kwa hapo Jowai la to le ni do we go job fair nei benta gi khnro gi ong I ha kani ke job fair I wa em de em gi company kat tu kat ni teli go em kamru uthak kare em go wan to dukan na po Meghalaya na bar ke Meghalaya wat na bar ke India le kamu ti pini wadat em gi nurse ki walai
Jowai kere cepok Singapore bat kam jo le cepok Japan yu depa ina po state yang i. Tok ki le siak gi lemban gini gi jo ki job fair. Lemba gi ni gi jo gi stall gu em ini. Tene te daw nga pili konfenro gi yang i le was nyau ba gi one live visit. Live fight boy MU interest fee. MU kwa bi wi to. Wei kam yu pi kwa pu le. Tas nyau ba chimun yang ni ke kabu. Ye jing em yong kini ki stalls kamtam yong gani ke job fair te kum si benta ngi ko ban pedi baka district jungi ke ka baka district jungi ka don ban kumno ngila ban penia i gani kitiar gitar jungi kumno bang ngila ban penkiu kamtam ya ki kam rep ya ki kam snajing sna ya ki kam ki bede but ki self employment lani ki ba ngi trei hi dalade halade haman laki snong ki thau jungi but ngatrai kadan ka jing fair kadan ka jing kala habang ipek na mention stem ha uneu snem mentau snem i baki stall skila hambun ban i ki product su kat bangi yat menam step keladon kata ka jing kiu ha kar kompen kre iki nadu ki kombu iki kijing song jungki nang ta nadu ka presentation jungki keladon ka jing fair ha sibun ba pi ka jing kiu jong pi na ka snem ka snem ka program menta ka sni ka dei kamtam ba pinyo i wei ba tang ki participants lan ki nong shim benta na po ka district jingi kin wan na ki wan na wei district group ba pinyo i ya ki ga ba ki wei ha po ki wei district ki la ban le